Fi efo Hyw Efan sy'n aelodau craidd Be Nesa Llŷn. So modd eich di ddeud chydig eiriau am Be Nesa Llŷn? Criw o'na ni fel bobl busnes yn Ben Llŷn eisiau creu gwahaniaeth, really. Da ni'n gwybod na twristiaeth a Amaethyddol, men, cronswth, yr economi leol. Ond da ni'n gwybod hefyd bod ni eisiau beth arall i complementio'r i ffarmio a'r twristiaeth hefyd yna. A da chi wedi cymryd cam awr o besoddi'r pres yn chyd mewn Gronfa i fenthyg i busnesau sy'n cychwyn yn Llŷn. So da ni eisiau helpu pobl ifanc i fynd i fewn i busnes a dechrau byw heb grantio rili. Ond yn amlwg mae Be Nesa Llŷn yn edrych ymhellach na Gronfa Datblygu yma. Da chi wedi bod mewn trafodaethau efo dyn o'r Dylan Ratigan ynglŷn â sefydlu diwydiant Hydroponeg yn Ben Llŷn a thi hwnt. Oedd Dylan yma ddoe all the way o New York. Trodi mawr yn ni arfau hun sydd wedi troi at hydroponegs i greu rhydwaith ohonyn nhw drwy'r byd i gyd. A da ni yma yn Glynllifon heddiw yn cyflwyno'r cysyniad i myfyrwyr a pobl eraill yn y sector gyhoeddus a darbwyllo nhw efallai bod hwn yn un opsiwn wrth i wynebu ansicrwydd am blaenau ni efo Brexit ac yn y blaen. The reality of the policy change that's implied by Brexit puts the subsidies around livestock farming at risk. It's going to put some economic stress on the traditional livestock economy, and as a result the demand to find ways to diversify how you make money in farming is going to continue to increase. And so it's not that livestock production will ever leave the area, but the question is how do you integrate other types of farming into the area, and the idea of introducing hydroponic farming as a local Welsh hydroponic produce brand into the area is incredibly compelling when you look at especially the available subsidies for things like biomass, which allow for the cost of heat and light, which are really some of the critical variables in whether a hydroponic farm is profitable, becomes much more appealing when you look at the subsidies that are in place for biomass right now.